Akpa be mi de kan club Enyimba TV jogan ko mole yeme. De je si ben nisini se be English standard of ka da me gbere mi panya joda happy wo adogbo le ebegbe me yen ko yen nate agbeyome Peter Salik Jaru nyame ke atro asrenye pa modang to katantinam le egbe nya jope akpa ji ka vina ma agara nya je mama upload to ngodo nya ope akpa ji nemi. Ejo jode jesi be medical and dental cancer registrar America di ko global Ghana to ko ele klaro yike wo anaheke dono ko jida wala akpe eton pakle ejivoson e pototrosia e pototro le Ghana to ko mem kala akpabo le covid-19 penya o ma ame akpere kala fa enebla enevo eve wo bu pa gbele covid-19 dole le pe nya o pakpaji ko bi to nya America wo ele no bi wo me eve yike America pe agbe ele kaka mele ele toro pa mamprusi nuto me ke mi agranya jo me mi en make yike mi aje gomele la mesenya op akpadi titre le covid-19 penya o manami da yesi be jinu atomi ke mi lele e pa ko be kwa plibla e bo e viele yike me covid-19 agrega na to come cho e pa ko be plibla e viele jinu atomi ke fe be le covid-19 penya o pa akpaja azomo le gana to come e pe be ka kule nke suado le echi ke jo de yesi be no vi ko no bo pa gbele gana to come godo le covid-19 penya o pa akpaja yenya akpere kalafa enebla enevo eve yikenya 1442 le Ghana Health Service opa yikela mesenya ojikpom pene ne penya yike wode kogblomuti kona na mise gomebe le Ghana dukome godua novi wame ene wonya me yike opa agbale kaka me yike wo edeje $1 lele amaye yebla enyivo atonguti yike wode koglobe le dudu ye pakpaji novi wo tende je sole egenu to kakle jepe nuto kle nuto de kai ke noru kesira le covid-19 penya opa pakpaji kenye kutoka International Airport ya mabuje pie ko na misa ko mebe le wana papaji America $1 le Ghana to come godo yenya la fa adebla adevo andre yike egenu tuwa ele ngole mtu kata do me yike nya la fa tombla niveau andre kele kutoka International Airport bla enevo eve kala wana papaji nto yike na ekulere le covid-19 panya papaji yenya turupe nuto yike nya Western region ama asheke $1 le kala bagaji ga turupe Japanu to ama asheke amuganu to te bayika Enyimba TV nyanja do piela ama wo andre ga Japanu to ama adekala ashantin to ama eto wo $1 le covid-19 penya ope akpaji kana mia apoto gara la mesenya o menemi kukula mia penya ya Georgia da yesi ba America nya registrar le Medical and Dental Council of Ghana yenya do bayika na akpona la mesenya o titrile atikana na no bio kwakwe adunya o jile Ghana to come yikanya Dr. Divine Benina Dala ede ko globe doctor katana le Ghana to come o podo nya no yike ehie le dono ko de sia de jile Ghana to come ela nya dono ko di vi dono ko di kana la podo mi kakula dono ko di gan o podo na kata ehie yike nya health facilities so health centers so chief compass kakula hospital yo katana le Ghana to come o podo na wo hie ale gbegbe kadi ko globe like me Ghana to college ajrado won close sube yo adu yo pe bla aden to tro yike ano aji le pa ko be club la bobo eve me like me yo ko do kwesi hana na dono ko ji dola le Ghana to come godua ehe pata be yo alen kure dono ko ji dola ope do na titrinya dokita yiko le mi ape ko ji le Ghana to come godu kala doctor Divine penya noa eji yo de me be kure te be yiko no ko dara anyi ko le nam no vi ka wo edibe yo ako ha be dokita o en le Ghana to come iko ko ne pedu ye ko dare konfo ano che do yo pe game le ashanti nu to ma te pia o mo kwa ka tale di fara ko ika hieba wo atro asila te pia wi ka wa guglo abu nko bubu do pe gade o le Ghana to come ko do le message ko do po ika na ke mi apa dokita o ka de ko globe le ke na no vio pa akpadia ejebe le ametenu to de sia de ika nye district hospital le nu to ka ta le Ghana to come ko do
zua tepena no si ke wana keke novio kle suba waten awodo aba dokita o enele nuto ma ma yika na ba chadidi agara nto bubuo kwa kpele to ko bubuo ma ejine wo adidi akpoto le gana to ko me kega eji odi ko globe le dono ko ji tutu po wana opakwaji ya ala ba jiro na ko do ko to me kle suba dokita o pomlo pa kpele o pon zaza wana wa na nya me yika anodo no ko ji le etutu wana woman kadamnya achola kwa mai kemya no gamda povito pa do pe menemi 3 lega toro pa mamprusi povito pa do pe menemia oda jesi na mi ba no bi keno le bilsa sub district kanala mamprugu maduri ka le nuto gama manjo jesi ba asisu adeblaso ma evaro ko don kona ba awusi abuba ka ho bla eton for ke kwa kula abubaka ika ho bla evo adan ko de jesi ba enya fulani vejeji kala ga jopa nuto ma ye afore de wona Ejim like a man. Novia utendo modale judama mododo kakula kuka mododo ji la maprugu Maduri district Canada of East bagaji ajepa nuto pe akpa ma kaje choda jesi ba le vivi wana pe akpa dia so ke onyama iko dole adoblasyon di ka sisu bla evo adan fulani ni chivi kenya abubakar ji ka wo atunu pleto bobo wana o mai ka pe agba ele ka kama kaje choda jesi ba wonga afwana adoblasyon ka le akpa vela ikanya awushi abuba pe bla aton for kentuya etende afotu mai ka wusiju na happy amakaya wutin lole wo pa afora de wana pa akwaji ka ko vito na misa go mebe le fulani ni chivi pa akwaji ko pa bla ko adan ele yo pa dono koji ka yo potogale pa agbata blin kle suba pa la mena wa hai ka yo akle ko yire ponu ka kle enya chore amangu katan ko bi ko chonu to ma no la katan siba wa konje chuko ne yo ko kula jobla so pa fora de wana ntela be yo le klalo kle suba yo akpa akoplo le pa fora de wana ope akpachi kaga yi maraga mi acho benye bati mi ajo wana la YouTube mokpo mojia ako asede uyenye eke nkoi kama tonye nate agboyo mepita Selik Jaru yenya America etra serenya pa moda ndoka tantina mle agbe nya ajo pa akpaje no selis ebe English na ye do pa ika dam go nya pa nya ajo ika trona sela ye vugo me nya gbon ti le begbe me kakle begbe me nya onti le ye vugo me pa akpaje civis ye etra serenya nya ajo nti api wodo bole ke presari ikene ora kakle me la kpanemi le nya pa de ka wala ta kade jesi ba no bi kene agble wo yi le segbanto pakpajia mega de moneba wo agada wo agbeme yike wo agble wo yi le si evele pe akpaji hu o